Хальхи Чуваш юнеринче Балтаевстен шемьен тюби пызык. Кел хуже Чуваш республикин тавадевишлі художнике Балтай Микуче Тимирбе шлеген аста. Мошере Людмила наци думне реконструкциялеген юнерче. Везень азаматпа атилы ывылеземде Европа рабелюэлзе маштырлыхебе балырма элгерчеш. Кел еш чирим жулытла адыл лешинче халхымырын авалхи цинче курымне кыдардаган юбаземларца этнокультура паркне буянладас енебе ишлет. Чуваш царин музейнче Людмила Балтаеван шавра жулебешихынна курави учельче. Курав тілінмелле пуян дахыне еврлі. Кунда анатри, тури, анат ендеч вашсен ерешпе, тенгебе, веде шырчаба, хурт пущибе кабырлатны думе. Халықын авалдан келеген өсібе осталықне балырдаган тухя хушпу. Ама, шүлгеме, тевет тавраш, илемлі хайлав жайынде. Візем кивелсе иртнеміре юлныбек мар, чаррын, ярущын, ченюллен гурынза, хальхить ваш хирармен әліхилле эстенліхне гдардашы. Тендебедан шинелзе адаланас комылне дуйдарашы. Шкулхыщын пидерди текстиль институтне вренмегені елде херен шоби, шавхулара кюршиял качибе, художника вренеген Николай Балтаев папалашса бірлешмен булзан, кен падях урухшулба гайны булечі. Тван халықын тумебек скланасы, шобах мошыры сансыр бушне шакна нигамда думаш тесе хистенінден бушланнымен. Кенегесене уйса, тепчезе, шаксене тумзем тума бушларым. Малдан кебезем жилерім. Балах ол тюрек пулмас, она он батне чодом нумай гирлі, варанде кебезем, ондан шак хушпу, тухязем тума бушларым. Ай, пулдыр ханде деземар, тепрен чуушла, завыл булдыр тирбелі, козықлы, тыцабықма комылы ябалазем бұл чердезе тұрышсадуна. Людмила Интереге мошырыбе ывылесем. Шавынбах вылхойын хайлавесем бірге шемье әші дед. Кабырлы қадырлене жүхне тимір е кеміл байызыне аршинсем ұсталаса барашы. Адизене шагыше мін бідікренші біштарына. Адиземде шуралсанақ ашамышне пұрныжа врентме бұшланы. Тепрендегізене кашсерен юма халаппа, хамырын сұпка үрісембе шивіртарса ерастезе Людмилан халық сымақлықне шігілдеме девіне. Візем бара тірлі сынарзем шуратына. Сынарзем халі, ұстажын аппликация мелебе сталана панной үгердігізенде. Нумай бұлмаш ывылі авланасты жінден білдернеде, амышы коллег пулдарулы шыравне бұтына. Ацилына ятне гура тивишлі чываштумебе, хамыр ела ергебе туйду забаны Балтаевсем. Бұл малдан балақ бұлны тухяба, шарқы бұлны қайран едірінде туй бізінде, соғындарын хамыр ела ергебе тушку. Качча шубыры жинже пурны шивыщи, ун жинже ылтты нымырткайы ками, сыхласа упраса дыраган амышы бек. Кинен думи жинже де кашне реш пілдерішлі. Чвашла иртерне дуя интернетра гурзан, чилай шамырк интереслензе гайны. Людмила батне канаш сыню итма, туй думи жилеттерме гиліне. Туй булзанынде, манды жамбекте эрех туй иртерес келече. Курава, школадыз езедезе гдарсасын, енденде шак пәжек ажасым, хоть еге вижу юма хамрыне пілзесінде, еп шулап шактенде бұл ребулад ырыжеш. Шамбада пирен бұлны пиді тивішледе пуян незілзем. Везем пире парнелезе варны пиді тивішлі пурныш. Шак пурныжа пирен, тивішлі жайратыса тұрза адаланза, малаллада шамбек пурынасты. Везені никшанда манзагаяс марчы, манжан дезесін. Вол пирен чи вайлы пуянлық. Ентенде шак пуянлыға ебір упраппыр, ебір халық бекшер жинже пурынатпыр әмір, шапла пулдыр. Чуваш яңғыларым вали Марина Корягина, Наталья Егорова, Владимир Синдеев.